Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan nga itim paaramid ko a report kada kayo, kagawad Freda. Ay, saan pa'y analpas, Kapitan? Manungal daw dayta na. Narugyan may mutkit din, Kapitan. Ay kat ilipasyon, takasapulak dayta a report, kagawan. Uwen, Kapitan. Kasano nga minamalpas dayta a report? No, dayta lang matagtugtugaw kan agkapiter aramiden nyo dito barangay hall. Ala, saan mo't, Kapitan? Saan nakabulsag, tapno saan ko makita ti aramiden nyo akagawad. Aramiden nyo kumati responsibilidad nyo. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyon, Kapitan. Masaktan ka, tapod no. Idanon mo, karagiti padam akagawad ti imbagakin ka. Saan kayo ngagsadot-sadot? Saan tayo ngagsusweldo? Tapno lang umay agtugaw kan agkape dito barangay hall. Nalawag ka din. Marisabel, sa din ito papanam? Ay, adala ang mapan ko gatangan di ta Tirsena, kagawad Frida. Tila kay kung samot ti pagsasaritaan nyo kadagiti gagayim mo, Mare. Ni Kapitan nga asawa matalaga, Mare. Apay, anya man ang tinaramid da dya akarding, Mare. Idong tanak nga rod ija barangay hall, Mare. Ay nawaw, apay kanumat? San milaang analpas tiin paaramid na a report. Nagungot adagos. Di na mo denggan ti palawag me. Ay naglukon da dya tao. Napabainanak nga rod, Mare. Diyak amaw no ada tinakangag. Iti nagsasakit nga imbalikas na kanya. Malabay am, kasaritak to da dya akarding inton agawid ak, Mare. Saan aga po tayo ti Kapitan? Katkastan ti aramidan na. Anya jay pagsasaritaan dagiti kagawad kan kabarangayan tayo ija waiting shed itay karding lakay. Ay nawaw, di mo itayakas kaso bakag. Pudno ka di tinangag ko nga istrikto ka launay lakay. Istrikto launay day ta a Kapitan kun kunadamat kan kalakay. Di dalaan kayat ni masuruan na gijay. Amangan mo't no masubram nga minti kina istriktom lakay. Anya nga rin ti kayat da? Baybayak idang oray awan araramiden da? Agtugtugaw da lang, hindi barangay hall. Saan lang adagiti kagawad mo ti agrekreklamo lakay. Agraman da duma a bumarangay. Talaga nga stricto ak bakit. Nga, para da iti pagsayaatan ti barangay tayo. Sana para iti bagi. Di ka kadi makauawat, kagawad Freda? Saan asyak tinagtakaw iti bunga ti mulam a papaya kunak lang arudan? Ay nawaw. No saan asika? Asino nga raw da? Ay, jak ammo Anyat amok nga iti dayta a bunga ti papaya. Jak pulos pagintirisan dayta, kagawad. Adda nga rod tinakakita ken kanida. Ilipak mo pa'y laeng. Kanayon mo nga ibaga nga adda nakakita kanya. Ngam di mo mat nga rod ibaga no asino, kagawad. Saan amasapol ama amwam no asino tinangidanon kanyak? Basta adda. Ibagam no asino, tauray agsasango tayo di barangay hall, kunak lang arudan. Sa anak nga agbutang, taamok nga husto Gintuturod ka? No kayat mo akat mapantay di barangay hall. Nag-duty kat ita ni Kapitan. Amok day ta nga style mo, kagawad. But-but nga naklang, tapno ko na mga agmulta Big-bigat nga binbinog kayo iti ka robot tayo nida anak kaw. Anyat napasama kaya.
No kasanumot ngamin, pabasulan da ka ng takaw iti bunga ti papaya na tatang. Anya, bunga ti papaya lang, ti makagapaw. Wen, ipilit na nga rod asyak tilang takaw. Isuan naturudak mata asumungbat. Sa pa'y kagawad lejay anak kaw. Ay, uray pa'y tatang. Sa anak nga agbuteng, uray pa'y kagawad day ta Frida. No pagmultaan da ka ngay. Itan niya kumaaga po nga tatang. Awam mo't basol ko kinkwana. Sa anak nga agtatakaw, period. No agreklamo ngay kan ni kapitan. Di agreklamo lang. Sumangwak tatang. Uray pa ije barangay hall kaming agsasarita. Naimbaglaangan, taadda ka, Marisabet. Oh, anya ti umay mo ibaga, kagawad ako, Mare. Kaya po, kastoy ngamin, Mare. Ibaga mo no anya dayta, Mare. Adda tinang takaw, iti bunga ti mulak a papaya, Mare. Ay nawaw, asino mat, Mare? Atapag, aday jay anida tinang takaw, Mare. Nakita kay, no kasano na aming-mingan ti bunga ti papaya. Idi na minsan ngagsagsaga iti paraangan may, Mare. Ay kat ag-report kan iti barangay hall, Mare. Dayta nga rod ti parikot ko, Marisabet. Istrikto launay ni kapitan nga asawam. Amangan no, saan na nga aksyonan ti parikot ko. Sapay inungtan nak idi Lunes. O sige, siya kung timang ibaga kanila kay ko. Tapno madisiplina mo't lang, dagita kabaranggayan tayo. Anya ti parikot ni kagawad Freda ako nam, sabes, bakit? Ada ka no nang takaw iti bunga ti papaya na lakay. Sino ka no? Ninida ka no akaaruba na matlaang. Apaya sikat tinang ibagaan na. Di na ka indiretso kanya. Wen ata kabutang nakamot nga road. Nakaungungot ka naka-istrikto ka kano nga min lakay. Ti ibagaan lakit di na kayat amakorektar ti dakes nga aramid da. No adda nagkamalyan da. Mabalin mo't akasaritam ida na saya at lakay. Inaramid ko na bakit. Ngam saan nga epektibo. Naanusak nga minidi so saan dak akabutang. Nunas kan nga balinak nga istrikto tapno madisiplina na kita kagawad aramida. Wen angam kaasi damat no kanayon mo ida nga ungungtan lakay. Sa anak nga agunget no awan makagapo. Ada kami ti public service. Isa rombang lang nga maawatan da no anya ti kayat asawan ti makuna a public servant. Ay nawaw. No umay da dya kagawad Freda di ti balay. Ibagam, asyak ti pangibagaan na iti parikot na, tas syak ti kapitan. Pinaayaban na ka no, kapitan. Agtugaw ka, kagawad Freda. Ada ka diti paaramid mo, kapitan. Ibagam kanyak, no anya ti parikot mo. Ay, kapitan. Kanya, ibaga mo. Kaya't ko si kaamis mo ti mangibaga kanyak. Ay, kastoy nga men, kapitan. Adda tinang takaw iti bunga ti papaya iti paraangan may. Asino ti atapo man ng takaw? Ninilda ka aruba, kapitan. Anya nga rod, ti kayat mo amapasama kita. Agmulta day ta anida, kapitan. Anta ka di pamanagnag mo, aninila tinang takaw iti day ta papaya? Ay, kapitan. Agsapol ka iti witness mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti day ta abanag dito barangay hall. Nasalaw ko manan di kagawad Freda di tadalan itay tatang. Kuskusilapan nakit din. Bay, Anya nga tano, una akon tatang. ay nawaw. Saan ka maawatan, anak ka? Agdiretso akon akan ni kapitan, ang mga matulungan na. Si Kaman, no, anya ti amom ahustong aramidan, isaw ti aramidan. Ang madanaganak tatang. Anya ko matipagdanagam. Amangan ngamin no, maranaak ni kagawad Freda iji barangay hall. Okay lang. Tinapatag at masulbar na ita aparikot siyaw. Tapno saan kayo nagbinbinog taon no ko
Naimbag amalam mo, Kapitan. Agtugaw ka, Nina. Agyaman na, Kapitan. Anya ti may tulong ko ken ka. Jack amo no, nadakamatan ni Kagawad Freda ti parikot mi kada kayo, Kapitan. Kaya't kulat tamot ati umay agpatulong kada kayo. Ay, wen. Sikat ti atapon na anang takaw iti bunga ti papaya na. Kamalay ti panpanunutan na, Kapitan. Saan asyak tinangala iti bunga ti papaya na? No kasta, asino nga ron? Ay, dayta ti Jack amo, Kapitan. No da ko man nakakita iti napasamak. Nalaklak ako mamasulbar ti parikotyo. Ngamin, ti kayat ni kagawad katagmulta ka. Ay, nawaw. Talaga arupat kwarta dayta akagawad. Angam di ka madanagan. Amuan tayo noon niya ti husto ang napasamak. Sakbay nga agdesisyon tayo. Kumusta ay nida anak ko? Ano ti kunan ni Kapitan? Nasaysayaat ka no, no adda ti nakakita iti husto ang napasamak, tatang. Tamno, adda kumamot witness ko ah. Kasano ngayon dayta? Jack amo nga rod, tatang. No, awan ti witness, di agmulta ka, anak ko. Apay kumangay ngagmultaak at awan mo't basol ko, tatang. Bareng adla nga rod nakakita iti napasamak. Tapno malpasan dayta nga isyu yaw. Uwan nga rod, tatang. Awan ti peace of mind no kastoy laang. Kumusta nga iti issue da Mari Freda kanida karding lakay? San kami pa yan nagsasarita, bakit? Ay nawaw, kaanon tungay? San mo mabalin nga agdarasudos tayo? Kat na yung saan tayo nga amo, no anya ti husto ang napasamak. Kinapudno na imay ni Nida iti barangay holitay. Anya nga itimbaga na. Saan kanumot nga iso tinang takaw iti papaya? No saan nga iso? Asino nga ron? Dayta, ti amuan tayo, bakit? Nakakaasim at no mapapabasol dagiti inosente. Naku na ngamin kanyak ni Mari Freda. Adda ka no nakakita iti inaramid dayjay Anida. Wen angam awan mo't isango na a witness na iti barangay hall. Agtugaw ka pa, Nana Kuncheng. Ay, magyaman na Nida. Anya ti umay mo ibaga, Nana? Ay, naramag ko nga main. Kasi ka ti pagpabasulan ni Kagawad Frida. Anang takaw iti bunga ti papaya na. Ay, uwan nga rod, Nana. Abaw, no asino ti pudno ngagtatakaw Nida. Ay, nawaw. Asino, Nana? Ni Ramon at taga-amyanan. Anya? Nakita mismo ti dua amatak tinarabid na. No kasta nga rod, mabalin ka di ada kayo ti agwitness, Nana? Tulungan na, tapno saan da kapag multaan. Iswa talaga ti plano. Di ka madanagan. Tapatas mo't ni Kapitan. Uray no, kung nadagiti kagawad, kanda duma akalugaran tayo, nga istriktaw, kanda kaungungay, patas mo piman, awan ti pampaburan na. Nagsasarita kamin kadanida. Imay matlaang ni Nana Kunching itay, kagawad Freda. Ah? Sika, apay di ka imay. Kwa, Kapitan, ada nga min tinapatag nga inlakad may. Nabasam ka nit, i-text ko ken ka. Uwan, Kapitan. Ita, mamati kan asaan aninida akarubam tinang takaw iti papayam? Uwan, Kapitan. Kitaan nyo ato na di kayag dardarasudos. Naringat ti mailawan ko nakngaron. No adda parikot. Pagsarita na nasaya, sana na itag binlog kayo dita paraangan nyo. Ta sana masulbar ti parikot, no kasta. Wen ka di, Kapitan. Laglagi pam, akagawad ka, Freda. Sana nasaya ti kasta. No kunayo nga istrikto kan naungetak. Talaga prang kaaklang. Para matlang iti barangay tayo dita.
Ngayon, maawatan kayo, Kapitan. Urayam to nga umay day ta aramon diti barangay hall. Tanda tayo, tagsasarita. Sarde nga mon, ninida. Favoritism day ta, Kapitan. Anya ti ko na, Mari Freda? Nilakay mo Marisabeth. Favoritism talaga. At dati paboran na. Ay nawaw. Anyat napasamak ay, Mare. Ay, saanan nga agmulta ni Nida, Mare? Apay ka no? Una, tasaan ka no nga raw nga isutin ng takaw, Mare. Anya? Ay, hindi ka mo, iti day tang asawa, Mare. Talaga nga adda paboran na. Nasakit tinakam ni Kagawad Freda ken kalakay. Ay nawaw. Adya ko matipagsakit ang tinakam na dya tao. Ada kanumat papaburam lakay. Napagsasaritaan minday tay di barangay hall. Apay akas tapay lang ti pagbagana. Saan tupay nga imay, idi addadanida kan nanakunching. Isumati ko na kanyak lakay. Idi inungtak idatabasol da, ibagada nga istrikto ak. Ita tasaan ko apinatgan ti kayat na apagmultaan mininida, ibaga namanan nga adda pagpaburak. Dahil tati paglaingan na kita at tao. Agpudno ka man kanya, Kagawad Freda. Nasakit ka ni, tinagam mo kanya? Isan mo, Kapitan. Ibagam ti pudno. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin nyo. Ay, Kapitan. Siya pegayam ti dagas iti imatang yaw. Tunggal makorektar kayo ti dagas nga aramid yaw, nasakit tinagam nyo kanya. Ala, saan mo takasta, Kapitan? Nuko na yung nga istrikto ken naungetak. Okay lang kanyak. Ngam laglagi pa nyo. Para dahi tayo tipagimbagan tintero a barangay tayo. Ay, pasensya kayo. Itidakasan na isaw-sawang ko, Kapitan. Bidot ko talaga dayjay. No kaguranak, pasensya kan. Ngam talaga prangka ak atao. Ngam, awan pampaburak. No sikat tinagkamali, makangig ka at talaga kanyak. Adakas ti agbalin nga istrikto nga opisyal no para mo't iti pagsayaatan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumuarak ita kaluy lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam kat bingbigat bakit? Mapanak iti tersena ni Nana Tanya. Hindi ka mutan matatao dito balay. Kat nagluto ka din? Nalpasen, nagluto ak matan iti pangaldawam.
Kita ta mga no makadisturbo kay ti trabaho ni nanatan niya. In-text kumatkit di kan kwa na amapanak ita iti ayan na, lakay. No saan nga importante ti pagsaritaan nyo, di kan mapan. Ay, napatag ti pagsaritaan mi, lakay. Ang mga no chismis mananday ta, ha? Nagadulakit nga ibagbagamon. Sige, inakon. Nasa pakamot nga imay, Jonah. Agtugaw ka pa ya, balasan ka. Agyaman ak nana. Kunak alas 12 nga umay ka. Ay, nasapak nga imay tap no makaaduta. Naurnong ti istoryakan ka. Ay, nawaw. Kano lang, idinaudi ang nag-istoryata dito itirsinat. Adumanan ti naurnong, nana. Dahita, di maal-alam iti kapapasyar mo, Jonah. Chismes. Isunsamot ti mayaw-awid mo, no, tunggaladra papadam. Ay, saan mo ta, nana? Agraban parikot ti sa bali a pamilya. Parikot mo matay. Nadamag mo ka din tinapasamak kada Bruno kan girly, nana. Ti karubayaw. Wow, nana. Nagapada idi na minsan nga aldaw. Iso anagawid ni Bruno iti lugar na. Ay, nawaw. Ay, kasano ngay dagiti anak da? Kat adda ka ni girly, nana. Amo pa'y mamot nga miniti dayjay a girly. Kanaayon na nga ap-apaan nila kay na. Di nakatpakawan ano anya man ti dida pag kinkinawatan. Anya ngayon ti plano mita, garli anak kao. Agtrabaho aksan, tatang. Saan ka amapan itayan da Bruno? Iti anya kumapay lang agapu, tatang. Di uray sana nga agpakpakita kada kami. Napudot manan ti ulom anak ko. Ay, sino mo ti saan ang makaungat iti kastang ar-aramiden da dya tao, tatang. Nabisyo la unay. Maawatan ka, ngam isulat ta ti ama dagiti anak mo. Uray sana namang tud iti kwarta, no mapilpilik tumot laeng. Ano sa kunti agtrabaho, tatang. Kabailam ka day? Kabaulak ka, tatang. Para kadagiti anak ko. Ano, kasta ti plano, suportaran ka anak ko. Siya kaunti mga awir ka dagiti pukaw. Dumteng tumat siguro ti aldaw ang makaamir es nila kay mau. Saan kun anam namaen na mapasamak pay day tatang. Di ka mapukawan itinamnama, garli anak. Makaamiris to ti asawa. Ay nawaw, diti kwarto lang gahim tayan mo, diyo na ba kay? Shht! Agtal na ka pa'y manlakay. Apay ka day? Diyak mangag ti pagsarsaritaan da girly kan tatapuldo. Day tapay lang ti pangpangrunam. Isumot lagayam adi mo maangot ti ilutlutom anaksag. Naksat nga ibagbagamay. Di ilutlutom may napoy, naksatan. Di mo ka di maangot? Last day to yun. Day ta ti paglaingam bakit? Ti makibiyang ti parikot ti sabali a pamilya. Shht! Agtal na ka pa'y mantan ijak maawatan ti pagsarsaritaan da. Ay na, John. Umunakan iti kusina. Ilutom matlaang tin sa ganak a karne. Sumaruno aktulatan inton madamdama. Ay nawaw, mangmangan ka matgaya man kalalakay. Kunak ano nabsugkan iti nangag mo a pagsarsaritaan ti karuba. Awan pa'y kunamot nga ayabanak. Kasano kat busy ka? Uray inayabanak lat ta kumamat No mabisin ka, agtugaw ka nga ruday. Agtugaw ka, tamangan kamatan. Makapasurun ka mat. Awanan ti ado asao. Mangan kakit din, tapno damanan pigsam a makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. Na makapagsao ka mat dita. Pudno may, imbes at iparikot ti pamilya tayo ti sulbaram. Saan may taparikot ti sabali a tao ti mapan mo sipsiputan? Anya lakit din ti kasta, bakit? At tuya
Yan, tigat-gata nga mamantika. Girly, balasang ko. Agyaman anak na Natanya. Mabalin ka day, tiyag salud-sudkan ka. Anya day tanana. Pundo ka day, day nadamag ka. Nagapa kayo ka daw kan lakay mo. Sino tinakadamagan yung matitiday tanana? Ni Manjuna, akaarubayaw. Ay nawaw, broadcaster talaga na dyan tao. Ay, pasensya ka na, balasang ka. Kaya't kulaan nga maamuan. No, pudno, ti warwaras na adabag. Pudno tinadamag yun, nana. Nagapa kami kanila kay ko. Iswa nagawid ijay lugar da. Makaumamot ngamin. Tila ang bisyo na, titigtigidan na. Ay, kasano nga rudan, dagiti anak yaw. Ano saklatan ti agtrabaho para ka dagiti anak ko, nana. Narigat mo't laing ti dumawat kan kuanan no daduma. Agungot lang arudan, awan pa'y maitid na. Naimbaga, tada ni paripul daw katulungam balasang kaw. Ay, unmot kit di anana. Dakala pagyamana kiti namarswa, takas dyan ni tatang. Nakasagana latta at tumulong kanya. Anya ti kunam kaloy lakay. Agpasentro ka intong bigat. Uwan bakit? Mapan ko bisitahan ka anak ta. Kaimawag mo't kanyak idikalman. Uwan yung sabal at tamot adya makita tayo ki personal. Saan ka kanya sumurot? Saan pa'y? Intong maminsan to. Ay, wan gayam. Ada na patag-alakad ko italakay. Sa di namanan. Iti ayan ni nanatan niya Di ka mat maumay ti kastang aramidam, Jonah. Agkakapsutak nga rod no saan ko ang makasarita ni nanatan niya lakay. Makamuka man langin. Awan mo't dengdenggam asaw. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y kalsada, girlay. Sa dinaw tinagapwam. Nay, sapay, adain bilog mat nga imot maw. Nagsapulak iti pagtrabahwak, mare. Nagsapol iti trabaho, no? Nagsapol iti barong asawa. Anya? Nagsina kayo kan Bruno nga asawam. Saan ka day? Why? Sa anak akas iti pampanunutom, mare. Amangan mat no, addan sa balen. Iso akas takalakakin ka ti makisina iti asawam. Una yan ti kasta akapanunutam, mare Jonah. Trabaho ti kasapulak. Saan, alalaki? Oho, jackpot eh. Adaken ka dayta, no patsyam ti imbagak wen no saan. Sika ngay, sa dino ti papanamare. Iti ka di manan ayan, ninanatan niya. Mapan mo manan imarites, tinangig mo, nagsaritaan mo ikan ni tatang, idiagsapa. No siyak ti sika, pakawanam ki di ngaminan nila kay mo, tapno agawi din. Talaga dayta akaruba, tatang. Anyat na pasamak ay agarle anak. Di adda siguro iti panunot dayta tao. Lalaki iti sapsapulo. Ay nawaw, saan ka maawatan? Ni Jonah akaruba tayo tatang. Anya man ang tinaramid na dya at tao, anak ka. Updated iti mapaspasamak iti biyag ko, tatang. Di mo latan ikaskasaw. Di mo sayagan ti oras mo, iti kakasta klase ti tao. Kunamlan asino nga mi nagsasao. Ipamay samkit iti atensyon mo, kanag iti anak mo, kan iti trabaho anak ka. Talagang adda iti kasta tao. Pakarikutan na ti problema ti sabalay a pamilya. Amom ka din nanatan niya. Nasalaw ko ni girly di takalsada itay. Kay, Ti ko na kanyak. Agap-apply iti trabaho na. ay ka, nasaya at ano kasta. Sa anak amamati kan kwa na, nana?
Apay mo't nga Juna balasang ka. Lalaki-lakit di ti sapsapulan dayjay, nana. Ay, dawaw! Ay, amam nga raod! Madlawmat. Ay, saan mo nga mau no anya ti plano na? Swadi kag saw iti kasta. Aguray ka man, nana. Apay akas na ti panagsasaum ita. Ay, hindi nga bin magustuhan ti kasta nga raramidam. Ti mo biyag ti sabali at tao ti pakibibiyangam. Siya kaon, ti maumuma makangkangag, you know? Ay, ibagam nga raw, no niya ti kayat mo amang ngagnana, tay so ti istoryaag. Ay, saan Juna? Awan ti makagapaw. Tapno problema ti parikot ti sabali a pamilya. Agrumbata kon, Diyo na ba kay? Sigurado ka kani, di mo kaya ti sumurot? Saanan? Adda ka matlakay. Kan naka-video call ko matan ti anak ta. Tibilin ko ha, di mo liplipatan. Wan, siyak ti makaamo iti garden kan dingwan at arakan tayo lakay. Agsibog kan to. Awan mo ti daddo mga aramida. Wan ko naklangaro din. Saan masapol nga ulit-ulitam nga ibagbaga ta makarengreng. Sige, inak nga roday. Ay, mabitla ang lakay. Mano nga aldaw mo nga minon ijay? Diyak pa sigurado. Basta agawid ak tulatan ah. Sige, okay. Agan-anad ka nga rod lakay. Nay, si Kambo ti lumabas kalaw. Sa dino ti papanam. At pasentro akman nanatan niya. Mapan ko man bisitahan ti anak mi. Ay wangag paisaw. Kumusta mo tin nga ini Isabel? Di nangarod kaya ti agawid nana. Apay ka now? Kinapuno na, nagpas ngayon. Anday ti ayan ti antina ita. Anya? Naitatipod no nana. Naimbag kumaano ibagaan ano asino ti ama ti anak na. Ay, abang gamot no, ka-eskwilaan na mo laang baraw. Day tati di mi amo, ta di na matibagaan na. Ay sus, mabutang siguro. Day tangaron, ti jak pa'y kayat. Kasla okay lang kaninanang na. Ay, adagayam ti parikot yaw. Ngam ti pailaang parikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyangan ni Juna. Saan nakadyan na dakamat ka na kayo, tinapasama kiti anak mi, nana? Ay saan, baraw? Dati mo parikot da Bruno kun girlay nga gasawa ti sang kaibagana. Tunggalumay dito'y Tersina. Ne, nagawid ka magayaman kaloy lakay. Kasangsangbat ko lang. Kat, kumusta nga iti anak ta? Salsalod-sudan na ka nga ron. Apay ka now? Anak ko mapay, kailiw na ka. Kan aging gaita, di na kayat nga ibagan no asino, kan tagaano ti ama ti anak na. Talaga anatang, kan na talaga ti ulo day dya tao. Awan am mo na. Iso anariga ta masulbar ti parikot tayo takasta kamot bakit. Basol ko pa'y gayam ita. Baliktad kamot ngamin. No parikot ti sabali a pamilya, pakibiyangam. No parikot ti pamilya tayo. Awan pa ti kunam at tumulong ka, tapno masulbar ko ma. Saan ka mo tabulsag, tapno di mo makita, bakit? Apay kasta tilangam, Juna. Saan mo ito na maidrawing? Ay, masurunak iti asawak na anatan niya. Ay nawaw, kasangsangpot na lang. Nagapa kayo na dagaws. Kasanumat nga men, kunamlan asino akalalaingan. Tapay, inungtan na kakaday. Baliktadak ka no, taparikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyanga. Puno mo piman, tinaisawang nila kay Mau, Juna. Ay nawaw, basol ko nga rod. Naistorya kanyak nila kay Mau, tinapasama kiti anak yaw.
Ay, ada mo gayang parikot yaw. Isuki di ko maati sulbarin yaw. Sana ti parikaw, ti sabali at tao, ti mapan mo problemahan, Juna. Unay kan kaloy? Oh, anya man ang tibasol ko, Jonah. Asino tinangibagaken ka nga istoryaam kaninana tanya ti parikot ti pamilya tayo, Kunak ano na dakamat mon kan ko ana. Anya? Talaga di ka pampanunot? Ita, mabain ka ama-amuan ng iti kalugaran tayo, nga da parikot tayo. Ibain mo day jay, ngamlay ta aramid mo aman nakibiyang, di ka mabain? Anya? No problema ti daduma a pamilya. Nagado kanumat nga ibagbagam. Ngam no parikot amis mo ti pamilya tayo. Awan mo't maramidam. Ay na, awan mo bakal. Anya ti ko na mitayan, garli anak ka. Ti anak ti kaaruba tayo, tatang. Anya't napasama kita anak ti kaaruba tayo. Nagpasngay ka naman, tantang. Ni Isabel nga anak da Jonah kan kalaw. Wintang, isumat tinadamag ko. Kagaano kanu nga iti asawa na. Day tati saan tayo nga amo, tatang. Saan nakanumot ngamin nga iba gano asino ti ama ti anak na. Ay nawaw, ang mga no nagbuti kan jay ubay nga anak ka. Nalabi ta kas tatang. Oh, makitam reta. At nagayang parikot da Jonah. Apay at ti parikot siya pa lang iti asawam ti pakibibiyangan na. Ugali na siguro ti kas jay tatang. Isua ti nakababa ini ti kas tang aramiden na. Apay akas tati parang kitam kanyak si kagerle. Masya naklaan ken ka, Jonah. Iti anya kumaga po, Kas jay mo't gayam ti kasasaad ti anak yo. Ay awanan ti bibiyang mo, may papaniti day tabanag. Ngam, no parikot ti pamilyak ti pakibiyangam, okay laang? Ay nawaw. Amom, Jonah, sana nasaya at ti kasta nga aramid mo. Ken correction laang, Nabisyo laang nila kay ko. Iso akas jay tinapasamak kada kami. Saan ka mutun nga ubing? Tapno saan mo ang maawatan dayta? Saan at ibiyag ko timapan mo siputan, mare. Agpanunot ka kitdi iti wagas, no kasano ang masulbar mo ti parikot ti pamilyayo. Naawatam ka de, mare. Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. No adda parikutyo, isu ti sulbarem. Saan a pamilya ti sabali a tao ti mapanmusip-siputan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
sarita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iti salas ti pagturugak ita arabi Sandra bakay. Ay nawa, iti anya kumaga po, kat nalawa mo't iti kwarto, duming lakay. Ije nga ron mo ti kayat ko. Di nakadin kayat nakaida, ha? Sana kasta bakit? Lukas ta nga ron, anya ti makagapo. Laki din mo to yung ti ulis ko. Makamu ka man laangan. Di ka kadi akong ungad. Napudot ngamin unay dito sililta. Sana ka makaturog. Nagadukit di nga amom si ka dumeng. I love you bakit? Di nakarako pa nakasta. Ay nawaw, kung naklakit din no naturog kan duming lakay. Saan pa'y anal pastyar aramidak bakit? Ay nawaw, asino ti kachachat mo, ah? Awan ka chat ko. Makadlawa ko na. Awan na ito'y bakit? Pastime ko lang. Pastime. Kat no alas 12 iti tengat rabi eh. Kanayon ka matan na mapuyatan. Sana balay. Agtrabaho aklatamat inton bigat bakit? Di ka mabutang maapiktaran ti salon at mo iti kastangar aramedam. Ada kwarta mapagpa-ospital mo, ah. Relax ka nilang bakit? Nay, si kamot madan ti aglutluto, Sandra. Ni Dumingay. Nakaturog pa'y lang ti asawak nanang. Napuyatan idirabi eh. Napuyat, idirabi eh. Ay, huwag nanang. Jack amo na niya ti aramida na iti cellphone na. Ay, amangan mo't no addan ti sabali a kapinpinuyat na. Padasan na ah. We know, ada siguro mo't ti nakaadikan nanditat. Anya, kay nga tananang. San mo't ama nagsugal ni Doming tapdo panunutag asugal ti makagapo? Ay, bayam. Kasaritak tuman, anak ka. Di na matlaang ibaga nanang. Sapay addan password ti cellphone na. Marisandra, anyang aminan ti ko na masaludsudan. Ay, kwa. Kasjay kadimot ni lakay mo, Mari Alicia? Ay nawaw. Anyat kaya't mo asawan, Marisandra. Kastoy nga bin, Mare. Kanayon ang mapuyat ni lakay ko. Iti salas pa yan ti pagturturugan na. No daduma, jay bodega, tanapudot ka no iti silid me. Kansaan lang aday tamare. Ada pa yan password ti cellphone na. Ay nawaw. Ay, amangan mo't no, dati sa bali akapinpinuyat na, Mare. Panag ko na, Mare. Saan nga ta babae? Ti makagapo? Ay, si kakit di mo't, Mare. Babae adagusain. Ay, narigat ti agsasao. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti pudno ang makagapo, Mare. Sa dino man ang tinagturungan dayjay adoming nanang. Day off na itangam, jak mat makita dito'y balay. Ti kuna na mapan iti ayan, ti gayum na, anak ko. Ay nawaw, babae samot tanday tananang. Ang mga no nagtulag na ngagsinarak da iji sentro. Pangbalay mo ti kawis na arimwar, anak ko. Kan nakatsinelas, may. Sa dino at tinagturungan na nanang. Urayom latan na anak ko. Ada ka di ipaaramid mo kan ko na aya. Awan matkit di ananang. Sa anak lang anayruwa makasta nila kay ko. Ay kahit ibagam kan ko na agsarita kayo ngamin analapat, anak ko. Ay nananang. Uray manupay asaritaan dayta. No babairo ti may sa atao. Awan lat amok. Si kamar kayam tumay. Anyat basapol mao. Anda ka din ni Ading Jenny, Tata Felipe? Ay nawaw. Anyat ti masapol mao iti anak kao.
Adala ko man napatiga pagsaritaan mi, tata. Anya na ita. Sikreto mi lang, tata. Sana mabaling nga ibagak ka na kayo. Hindi kayo madalagan, tata. Awan dakas nga aramidan mi kan ading Jenny. Ay, sigurado mo lang, Dumeng. Oh, ada ka madgaya manong Doming. Ay, tatang, pastor kam ti bisita. Agkapay-kapay manong Doming. Nagyaman na, Jenny, ading ko. Nakaumay ka matmanan manong. Una, nalpas konti impasam kanyak a Korean drama. Pasanak to manan, ha? Tapno adapanan mo yaag. Ay nawaw, nagpartak kan manong. Kasta talaga, makapaadik mo't gayang tagbuya. Kita manong, abangan numasubra matan. Saan mo dading ko? Makatrabaho aklat tamad? Alaman langan, agpili ka iti kayat mo tapasaan ka manong. Nagawid ka rin na dyan Dumeng, Jenny. Ay wala tatang, itay pay. Kan apay matakas jay ti panagsasauyo ken kuana tatang. Agpuno ka man kanyak anak ka. Ano ka di relasyon nyo iti da dyan Dumeng? Ni tatang mat. Nagado ang lalaki dita. Dahil pala ang bata Dumeng. Ay nawaw, kamali ti pampanunutan niyo tatang. Awan ti relasyon mi kunak lang arudan. Dawan relasyon yaw. Apay nga raw nga umay dito balay. Ni tatang nga talaga. At, apay, Imay ni manong Doming, takayat na apasaak iti Korean drama abuy-buyaag. anya. Naadik mo iti Korean drama tatang. Sa dino tinagapwam si Kadomeng. Nagpaangin lang bakit? Diyak kayat tikas tangar aramidam Awan dakas nga aramidag. Di mo pa yan may bati da ita cellphone mo. Saan na talaga bakit? Naringatan. Ay nawaw. Ada ka di ilimlimad mo Awan mo't bakit? Apay nga rod adi mo may bate. Sapay adda pa'y password nan. Saan naktumot la amawatan bakit? Oy Doming, agreeing ka. Anyat orasan. Di bakit mat? Kita man napuyat na tao. Ay nawaw. Basol ko pa'y itano na puyat ka. Asino nga mintinang ibagang agpuyat ka, Bigbigat na napudot ti ulom bakit? Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang lakay? Alas 10 ti agsapang am nakailad ka pa'y laang dita? Napuyatan ak nga rod. Anya ko mati nakapuyatam, kat saan mat a night shift ti trabahom? Sa bali man nga minan ti pampanunutam. Awanan ti ado asao, tumakder ka dita taadda agur uray at trabahom. Sana kasumra kita bakit? Work from home ak ita. Isa hindi mo ko madisturban ti panaturog ka. Tapno makatrabaho ka na sayatin ton madamdama. Ay nawaw! Nay, si kamot gayam, Marisandra. Anya ti masapol mo? Ay, humay ko lang itutoy basit anatenggan ka, Mari Alicia. Ay, nawaw! Agyaman ako unay amare. Naipus mo tintinating aginatang ko ije palengke. Ay, uwin kayo mare. Adda ibagakin ka. Anya day tamare. Hindi ka agung-ungot mare Anya ti ibagam aya. Nakita ka nagturong nila kay mo, iti ayan da Tata Felipe, idi na minsan ngal daw. Anya? Wan, at dati anak ni Tata Felipe abalasang. San ka day, mare? Adda ni Jenny, Mare. Amangan kit dino, porpormaan nila kay mo day at Jenny, mare. Sa dino ti ayan day Doming nanang. Ay, day ti bodega, Sandra na. Ay nawaw. Anya manon ti aramiden na ije bodega nanang.
Kaya't nakano ijay, tapno saan ama disturbo. Anya? Mangmanggag ko nga ron itay, kasla ada kasarsarita na iti cellphone na. Sala nga na ita. Wadlaw ko nakaragragsak ti asawa manakaw. Ka-video call na siguro day a Jenny, nanang. Iso adi na kayat ti maturog iti silid mi. Tapno saan ko makita ti kalukwan nga aramiden na. Ginay ko nam. Tay anak ni Tata Felipe, nanang. Nakita ka nun ni Mari Alicia anapanday jay adoming iti ayan da Jenny. Idi na minsan nga aldaw. Anya? Alay ko ba? Apay nga kalata siniparnak. Awanan ka iti ba indoming? At yaman ang tipasol ko aya. Kita man nakaturog na tao. Anya ti aramidem iti ayanda Jenny no kasta mapan ka iti ayanda, ha? Jenny? Ay nawaw, tagin di ammo ka pay lang amin. Awan amok di tabakit. Di kan aglibak ta nakita ti kumarek. Kwa, bakit? Di mo ibaga kurso radam de Jenny. Saan bakit? Relax lang. Agam no iso ti ay ayatom ita. Anya nga rog ti maramidak ay. No kayat mo akat itunod ka pa iti ayanda. Agsagana ka, Domeng. Ay nawaw, pangipanam ka iti gamit ka o bakit? Sa dino kumapay ngay. Itulod ka iti ayan ti babaem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Sika lang. Ulbod! Agjinelas ka kit den, ta itulod ka iti ayanda Jenny. Si kakit di mo't bakit? Awan relasyon mi kan Jenny. Oray mapan ka agsaludsud kan kuha na itamot lang. Talaga ama panak, iti ayanday ta Jenny. Mapan ka lang bakit? Awan pagbot nga. Tawan dakas nga aramidon mi kan Jenny. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Sandra? Agpudno ka man kanyak, Jenny? Ha? Adda ka di relasyon yo iti asawak? Kasalumat ang ibagam ti kasta manang Sandra? Adda ti nakakita nga umay nila kay ko dito'y ayan yo adeng. Ay uwan, pudno nga umay ni Manong Doming dito'y balay. Ngam kamali ti pampanunutin yung adda relasyon mi manang. Kinapudno na, Korean drama ti makagapo. Anya? Umay lang ni Manong dito'y balay no agpapasa iti Korean drama, manang. No kastagayam. Korean drama, ti makagapo? Wen, manang Sandra. Naadik ni Manong Doming iti Korean drama. Kumusta ngay, Mari Sandra? Nakasaritam ka din ni Jenny? Wen, Mari Alicia. Okay. Anya nga iti kunana. Adda ka di relasyon da iti asawa, Mare? Awan, Mari. Ay nawaw. No awan ti relasyon da. Abay nga raw. Mapan nila kayo mo ijay balay da. Korean drama ka no ti makagapo, Mare. Ha? Ay, tiyak mawatan ti kahit mo asawan, Mare. Iso mapan ni Doming iti ayanda Jenny. Takayat na laeng ti agpapasa iti Korean drama. Iso ti palimad nila kay kumare. Diyak napupuutan adik gaya man iti Korean drama, Mare. Anya? Agpudno akon kan ka Sandra bakit? Saan na nakasapulan, Domeng? Ipudno kan ka ti palimad ka. Makapakonsensya nga minan. Anya day tapalimad, Domeng. Ti kinaadik mo ka de, iti Korean drama, ha? Ha? Amamot kaya man bakit? Pasensya ka na, no saan kong impakpakamukin ka. Amom, Domeng. Saan mo't anadagsan nga issue day ta? Tsak lang maawatan no apay masapul nga ilimad mo. Amok kami na pagsasawanak na maamuam ti may papan iti day taabanag bakit? No imbagam kumana sapsapa, di saan ka kumana kang ngagkanyak? Para Korean drama lang.
Saan nakakagura? Bakit? Apay kumaaguraan ka, kat k-drama laang mati makagapulakay. Saan mat gayam a babae? Ay nawaw, agyaman ako na bakit? Inton maminsan, di mon ulitan ti kastang aramid mo, ah? Di kan agilimlimad kanya. Tapno saan akum kumpurmi ti mapampanunot ko lakay. Mamisinterpret ka talaga, no agilimad ka. Ay, nawaw! Di ka agilimad iti asawam tapno saan nga ag-overthink. Saan amaliklikan ti parikot, nga maaladay ta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Gimatang ka mamatan iti electric fan mo, close friend. Wen, kagat-gatang ko laang idi napalabas a Sabado, Regina, close friend. Siguro, nangina dayta niya. Ay, wen talaga ang nangina dayta, ta quality white. Naimbag lang nga adati mausar, nang runa ita na pudot ti panawon. Ay, close friend? Oh, apay ka di, close friend? Tangay adamatan kabarbaro nga electric fan niyo. No okay lang ka, buludag ko matay daan nga electric fan niyo, close friend. Ah? Awan pa'y ngamin budget mi itakat. Oh, sige. Buludong pa'y laang ano kayat mo. Di bali close friend. Ta close friend kamot talaga. Ay na, agyaman na klaunay sali, my close friend. Sana baling, isublik to matlaang no makagatang kami mat iti electric fan me. Electric fan ba? Dahil nakita ngawit ni close friend mo arihina itay, sali anak ka. Binulod na, tang. Ay nawaw, anyang arog to sa rin tayaw no impabulod mo matgayam. Adamot ti kagat-gatang ko, tatang. Sana bali ta isublinan tumot ka no makagatang iti electric fan da. Oh, awan latamok dita. Jay binulod ng tupay, hindi abat siyam. Aging ka ita, saan na pa'y anay sublay? Bayan yun, tatang. Oo, na yun na niya, close friend mo, anak ka. Kasta talaga, tatang. Narigat mo't no jak pabuludan. Kat close friend ko kat nga rod. Amang ano panunutin na nga, imutak agayom na. May salaan, ti may bagak, anak ka. Uray, close friend mo. At dalat ako mamat limitasyon ti panang tulong mo kenkwana tapno saan nga agruam. Natalang ba't agdaw-dawat iti kumporme ka nagbulbulod ti paglaingan na. Ay nawaw,
Sa dino tinangalami ta dito na electric fan, Regina bakit? Ay, binulod ko lakay. Anya? Binulod ko iti close friend ko. Hindi ka di Marisali? Asino kumapay ti daduma a close friend ko nga no saan anisali laeng. Unay kan bakit? Kumkumpormi matibulbulo na mitigayem mo. Ay, ata close friend ko mat. Uray anya ti buludag, itad na. Inton ko naumakan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, no awanak, di awan ti close friend na dito'y barangay tayo. Isunto ti maawanan no kwala kay. Ay nawaw, nangalaam nga iti electric fan mo, Mari Regina. Nagmayat mat. Binulod ko kanisali, amare. Di ka di close friend mo, Mare? Saan ko ang close friend day jay, Marimila? Kat no close friend mo, ti awag yu iti tunggal maysa. Saan naktumatla ang amaawatan, Mari? Ay kat ipakaawat mo kanyak, Mare. Pamarang laang day jay, Mare. No kasta, plastic kamat gayam kenkwana niya. Kinapudno na. Diyak kumakayat ti makigayam kan kwanak. Anusak lang ti makiis-istorya. Imbag lang nga asidad ti pagbuludak no kwa, Mare. Sa bagay matkit day. Husto ka dita, Mare. Dito'y ka di balay tinagapan ni Mila, Regina, bakit? May laang nakiistorya kanya. Ay nawaw. Sino man ang timay na inbarites kan ka? Ay, secret mi matanday jay alakay. Amok matlaang asan ka nga interesado. Simurot kalat ako makanisalin, Naimbang na dyan, nalay ngagdiskarte. Sana kas kan Mila at chismosa. Shh! Tangiwat mo ka dilakay. Amangan numangag na ka ti karuba. Katpudno mo, ano ti maghanap mo iti gayam akas kan ni Mila, ya? Saan mo nga am mo ni Mila lakay? Kat nagdindinamang di ti lugar tayo ti dakas nga ugali na. No siyak lang ti saludsod, awan maghanap mo iti kumari akas ken kwa na. Naimbag ni Marisali, tada maadal mo no iso ti kadwam. Iso nga ron asaan ko pa nga unfriend lakay. Ay unay kan bakit? Di mo amo ti agpili ti gayam. Nangalaam ka na kita asabaw ang anak kao. Ay, inted ni nana ba siya, tatang? Nagadaw. Taibingayak ti close friend ko, tatang. Ni Regina man ay. Tatang, sigurado magustuhan na dagito, eh. Naggasatan na ita close friend mo salay. Ay, tanapatag ni Regina kanyak, tatang. Hanggang kasla plastik, mat no kasta akasangsangaw. Kasano mo na ibagayo a plastic ti close friend ko, tatang? Close friend na kalaeng, na masapol na. Kasta ka na, tima ko na a close friend. Naimbaglaangan tayo may kamari Mila. Anya nga tanong, si kalaangan ti mapan iji balay, Mari Regina. Ang mga numakita nak nila kay mo, kat dakas tumanan ti panangkita na kanyak, Mare. Relax ka kadilaang, Mare. Adda iti trabaho ni bubot ita. Sigurado ka? Ay nawaw, kay bagbagak lang arudan, Mare. Anya kami ti pagsaritaan taya. Ni close friend ko kade, Mare. Wala, Mare. Ay, nakitam ka din tilangan na, Mare. Bimakit si ka. Aya? Tadi namat ammo nga aywanan ti bagina. Wala close friend ti awag mo kinkwa na, Mare. Kun kunaklang mat dayjay Mari Mila. Tapno saan masaktan ti riknana. Kas makita mat. Saan kami unay nga agis istorya iti dayjay asali. Numapanak iti ayanda. Sagpaminsan laeng. Ay nawaw, nagawid ka matgaya man bubot lakay.
Wen, itay pa ya. Saan nakadi nakita? No kasta, nangag mo tinagsaritaan mi ka ni Mila? Di may papan ka ni Marisale. Ay, kuwala ka eh. Ay, awan, lipatan mo day chay. Plastik kamot gayam agayam bakit? Panagkunam ka di kat saan na masaktan tirik na ni Marisale? Numaamuan na ti kasta amapan mo ibagbaga? Sa pa'y close friend ti awag yu ti tunggal may sa. Di na ka din pakibiyangan lakay. Bakit? Awan na sayat nga itdan ti kasta nga aramid mo. Nalipatam samot nga electric fan ni Marisale ti inusaryo kan Marimila itay sarsarita kayo. Awan day jay kunaklangaro din lakay. No saan mo't gaya mapudno agayam ti pangibilbilangam ka ni Marisali. Pangaasim man, tadi ka agbalin na plastik iti sangwanan na. Kasta ka di, ti subad mo iti kinaimbag nakin ka, ha? Bakit? Si kamot gaya, Marisali. Ay, adda ka din ni close friend ko, pare Bobot. Aday ti kusina. Madamang agkap-kape. Sumrak ka pa ya. Ay, saanan pare? Ibatik lang dagito'y sabo nga para kenkwana. Ha? Tapno adamot ay imulan na iti paraangan nyo. Sumrak ka lang tapno makapagsarita kayo. Ay, umayak tulat ta intun sa anak abisi pare. Adda pa ngamin trabaho ita. O, sige. Kat agyaman ang aron iti sabong, mare. Nawan anyaman na pare. Pakibagan to kan ni close friend nga agdardarasak ngamin. Sa kamin to agistorya, inton sa anak abisi, pare. Oh, anya ti may imbaga day jay asali, bubot lakay. Andanyag na sabong, imulam ka no. Ay nawaw, nagsaya at no kasta. Aday ti paraangan tayo. Mapanmunto kita na ninton madamdama. Awan ka di ti daddo mga imbagbagana. Umayto ka no makiistoryaken ka no saan abisi. Awan ba't lang tiyam mo kapag istoryaan mi. Ang amno ni Marimila ti kasangsagom diti balay. Uray agpatpat na di kay mauma. Wen taado ti istorya na kanya. Ti ibagam ket di. Kay kayat mo ni Marimila taado ti chismis na kinkabakay. Saan Ay, di ka naglibak. Amukon na itang style mo. Tijak pa'y magustuhan. Agrama ni Marisali ang close friend mo. Imarmarites yun. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam sali. Sa dino ti nagapwam? Di taman ayan danana ba siya, Mila? Napanak na kitang dan. Ay, sumat lagayam Nga, anyat kat mo asawan. Isumat lagayam, bumakbakit tilangam. Ay, gagangay na Husto tinaibaga ni Mari Regina kanya. Ha? Bimakit tilangam, tadi mo ambong aywanan ti bagim. Iso makiplas-plastikan lang ni Mari Regina kin ka. Anya? Ulitom man ti imbagam, Mila? Ay, kuha, sali. Ay, nailawan ako na. No kasta gayam. Ay, traidor mo't gayam ni Mari Regina nga imbilang ko a close friend. Ay, wan ta close friend na kalaang mat no ada kasapulan na kin ka. Anya? Saan mo tan nga umay ni Sally dito balay, Regina, bakay? Jack nga rod ang lakay. Ang mga no masakit. Imposible Awan mo ti ko na mamapan mo sa rungkaran ni di balay da. Mapanak to inton madamdama. Kasta ay ti close friend. Kasla saan ka amadanagan iti gayem mo. Makauray ka kadilakay. Apay ayang affected ka manan. Saan mo matakabagyan day jay asali? Itaman pa'y anak ka. Ti, anya, tatang? Itaman pa'y asan ka anapan itayan ti close friend mo. Nabayag samot tang asaan kaya nagsarsarita. Nawanan ti planok amapan iti ayan da tatang. Uray saan mo't laangan nga umay dito'y balay. Tapay,
plastic da dya, Rehina. Close friend ko na kanyak, ng pamarang lagayam. Sino magti nakadamagam iti dayta, anak ka? Sino kumapay tatang? Ni Mila, ako mare na. Ay nawaw, kung naktumat ngamin ka. Marurudak launay kan kwa na tatang. Pagadalam dayta, anak ka. Lumabinsan, saan ngamin nga amin adawatan ti gayem mo, kat itagbaw. Agbalin kamot nga imot lumabinsan. No asino ti makaawat ka, isaw ti pudno agayam. Anya pay laang ti aramidem dito'y balay, sika, Rehina. Kayat kalaang asarong karan, close friend. Tinakman awagan iti close friend. Ay nawaw, apay ngay. Manipod ita, saan tan nga gayem. Ne, saan ka maawatan, close friend? Kung naklakit din no pudno agayem ti pangibilbilangam kanyak, saan mo't gayam? Ne, sino ba't tinangidanon kan kay ti kasta, friend? Sino kumapay? Ni kumarim amila Isu tinangibaga, close friend ti pangibilbilangam no adda ti kasapulam. Anya, traidor mat gayam day dya tao? Ha? Awan ti nagdumaan nyo. Ala, no awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Jay electric fan me, abinulod mo, kan aminan abinulbulod mo dito'y balay, pakisublim to laangan. Anya ti masapol mo, Mari Rehina? Traidor ka mat gayam, anya, Mila. Anya? Ay, san ka amawatan, Mare? Gapukan ka, kagurguran ako ti close friend ko. Di bali Nisali lang mat dayta. Nalaka lang ang masukatan, Mare. Agbabawi ang nakigayam kan ka. No, agsasao ka, kunamla na sino ka mat? Apay, saan ka di atraidor ka mat lang agayam? Kat no nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Ngamen, inusar mo lang ni Saleh. Manipod ita, saan tan nga gayam? Okay lang kanya. Uy na, agburbur ka talaga ti darak no kasta makitkitak ta pa naggrupropam. Uy na, syakla ang aya, ti adadakas isawang na may papankan ni Saleh. Uray sigamat Wan, ngam tinagdumaan ta. Saan ko agayam ni Saleh? Iso nga ore anya ter aramidam. Nadagdag san ti basol mo kinkwana. Pangipanam ka na kita agamit, Rehina. Isublik iti ayan dasali, tapno awanan ti adu asa una. Naimbag mo, tanalagip mo nga isubli. Wan ata kaguran akon. Saan kami kanun nga gayam? Makitam na ita bunga ti aramid mo, bakit? Amok mata nagkamali ak lakay. Di mo ko maulit-ulitan, tanasakit iti lapayag. Dayta ti ganaban na iti plastik agayam. Ay nawaw. No dimngag ka kumakanyak, di agayam kayo kumakansaling aging gaita. Wunan, basol kon. Basol mo talaga. Di mo amuti agpili tinasaya tagayam. Diyak nga rin impagarong ang mapasamak ti kastoy. Alahos tong. Inton maminsan, di ka agbalin na plastik agayam. Gapo iti kinadangam, awanan. Napukaw mo ti pudno agayam, amang isakit kan ka. Di ka agbalin at traidor kadagiti gagayem mo. Tano kasta ti aramid mo, mapukaw mo dagiti pudno amang isaksakit ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.